Pyogingi di sensi nange yongla tsamdi shu, taring Pyogya lo nyutong gyata shibju shibdu, ramni chakji lo penda gyaba tumte dawe tseba nishu kudang chi lo nyutong nishu le tawju be tse chuanga, resa purbu nyingi sankyu lirim te konzo shuki yin, taring ki lirim dina jino konso kiamgyun chimbu choki, sinzin surba kushek Abdul Kalam chogni, tukshi nyamchun jen kyukur shu yuebe uti shigin baka tseba korta, lo sum jesu ari shungi pyodo mikse detu ba kosha nawe kor, gyana te shin nyamte gyazo ki dromi topdang lengang ki tsomi konso dampar, pyomi dikzu ki pante sikyon chola lopam chungwe korsungpa, pante sikyon choki gyana shung te shin, zamning chir nyanga chayo korsungpa, Nagaland nga de koryu lenchen kutse pempa zobar pante chokshin choki tokso nangwe kor, pyomi dikzu ki wuhan tokyim nyerim le dun chokchung ne sarkyo seta teng nishu tsenga pa pewe koche shuki yin, sankyu geva ka ashamla rimbe sigro na. Pemilana mebe uti chino konsa kiamgyun chimbu choki gyagar ki sinzin surba kushek thamba Abdul Kalam choni uti chedo chen member tukshi nyamchun chen shigimbe kongki thungar zegor lenshuk zegyu chungar tuk gezor chenbu chungor ka ze yubre nezu shibra shamla pemaziring la ki sungire. Today is the glorious occasion of the 89th birthday of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We are extremely honored to have with us an esteemed dignitary, His Holiness the Dalai Lama. Gyagar ki sinzin chukchikpa nangyongwe Dr. APJ Abdul Kalam choni tukshi sangla kengsim tamu tsamyang meba maase shejun jengi uti shik yimbarde mangzo namki kongla mimang ki sinzin she hachang gamyo chesa chik yimbarde. Taring chindu chube tseba chunga ni sinzin suwa kushek tamba APJ Abdul Kalam choki geji tepsa lekhang ki kuti to sinzin suwa kong tungne longo geju kergu korwe tuten sungzi na yubata. Tato zego teto sinzin suba chota tu nyewu yebe pemi lana mebe uti jinor konse kemgoyen chimbu cho kundun zowur denshu na yubare. Lerim zogyong nanke pubi kushab Sheikh Dawood ta Sheikh Salim konyibu ni sinzin surba Abdul Kalam cho ki kui tsawo yubare. Zego to konse kemgoyen chimbu cho ki zamning shidi tuin tapsu tsangme genkur na cho ki jeshi to kalu unzu manang kongter Gombokan ni cho tenga chilu chikdong gupke ngupchu ngaduk lor gyagar la nesik ta teje ngupchu ngaduk lor zenjo la shabsor khoiba ne sungte gyagar ki sinzin ta sile rimba shikta ngui su jete zenyong yobata kushib Abdul Kalam cho sinzin tu gen sheve kabteria kongta ngui su jete chungwe kabla uti khoni tushi sangshin chede manang ken shikta kachi kimza nyamchung shita lobdanya kyuma dimnyong washik gyagar ki sidun tsene toshu zinyong ken shikla kuidub yobani yirang ngalju ki rangshin chen shik imbata lakbardu gyagana chulu chega penju tunti nga neshinbe pechun yakshe te yinba gaze yobare. Then Kasanda Abdul Kalam he something special significance. So from ordinary family and at very young age, education, normal education, and he especially have interest about science. Then when I met him, is a very gentle, really not artificial, or say the dignity, but by nature, very gentle, like that, really dignified leader. Choksong konsa choki longo tonta kashi laki gyagar ki tsewa mebe tajwe tang Ningje rikshung teta tate tukupsu Dromi yongki dedun tang tekar dewa yobashik cha yobatang Nenga dilashik ne gombokanyi chone Kuzir shibur tukur shekyu tamcha shi nane chikte Gyagar ki nawe rikshung te Gyagar na kersu tuptap tola bechun zeshi yoba kaze yobashe Commitment is try to revival of these ancient Indian tradition mainly Karuna and what's the
ahimsa. Kalup Zedube Jesu Tibettv Kapter Jakarta, EU, Australia, Zambia, Singapore, Chen, Nyamshuk Chebe, Loptuk Namki, Kanti Konkor Kala, Kalin Seve Kapter, Shengetsu, Mixeki, Zamning Shideta, Chigyur Ki Dushe, Wichuki Kebar Sekyu Cheki Tola, Genkur Langueba Mase, Kolenamshi Tsadu Gebe, Kangeto, Ngadlela, Tonan Chagyu, Tula Fabioba, Gatseson. Now, the time come, we have to pay more attention about ecology and peace. Then Kalup ki Tamar Konsechoki Tade Togib Nerim Kyabde ki Tukubdir, Lusim Nine, Donglen Chacho Tante, Menki Dezen, Deyo Yongne, Neyam Kange Segu Tola, Bejun Kangtut Nangshin Yobate, Kange Dile, Tretunge Yimbe, Tedun Simshu Chagyu Mekor, Gazevatanta, Zo Simshumgu Mebatan, Tangden Chegoba, Minamju Tsushin, Peju Chegoba, Sogi, Galupeson. These, as I already mentioned, self-confidence, that's important. In order to develop or give self-confidence, one factor is you remain honest, truthful. Kasan Resalhapein Ari Chisi Tungche, Kushab Mike Pompeo Choki, Tungche Lero Kushab Robert Destro Chone, Ari Pedu Mixi Dedube Tukin Shegu Seta Na Yupre. Ari Chisi Tungche Kushab Mike Pompeo Choki, Gana Shunki Pena Chede Ravatan, Rishun to Tamra Chedan Chemito, Pegi Sagu Kagi Dromi Toptan Netan Cheshen Je Tuk to Tongshin Be Nedunte, Ari Shunla Loza Chembu Yoba, Songshin, Kushab Destro Choki, Pegi Tumo Maimbe Chedan Rishun, Gi Tanashin, Penanki Dromi Toptan Je Sungyo Bionle, Pegatome Yongwar Pezu Nangu Yinkor So Sungyobre. He will focus on advancing dialogue between the communist-run government in Beijing and the Dalai Lama, protecting the distinct religious, cultural, and linguistic identity of Tibetans, improving respect for their human rights, and much, much more. Of course, yesterday, China as well as Russia and Cuba won seats on the Human Rights Council, a win for tyrants, an embarrassment for the United Nations. Zabe Kushab Robert Destro Cho, Tade Char Ari Chisi Lenkangi Tungje Lero Yimbata, Manzo Dan Dromi Toptan, Nyezoje Ledun to Tukin She Shimbaredu. Gyana Teshin Nyamte Gezoki Dromi Toptan Lenkangi Somi Konsutamper, Permitixuki Pande Sikyon Bumramba, Losan Sengi Choki, Gyana Shungi Pötan, Shar Turkistan, Hong Kong, Losopo Soki Dromi Toptan Zime Dore, Tantan Dong Shimbe Panda Kangman Tungu Yuena Yang, Gezoki Dromi Toptan Lenkangi Somi Konsu, Gyana Dampate, Nyamte Gezola, Yiche Loge Chegenzoi, Rewa Tongse to Yurioba Sungyobre. Nyamte Gezoki Tsochin, Ting Tunju Dunga Tsoshin Bata Dun, Gezoki Tsomi Gegaptan Gata Gupchu Gojigne, Gana La Yotan Gata Sumju Sugutan, Pakistan La Yotan Gata Tuju Regu, Uzbekistan La Yotan Gata Tuju Repshi, Peyu La Yotan Gata Ngabju, Saudi Arabia La Yotan Gupchu Je Chungdu, Ting Dir Gegaptan Ngabju Ne Gana La Yoshu Lu Mebatan, Chilo Newton Chutu Lodan Durna, Dilor Gana La Yoshu Lu Ken Yundu Chindu. Daudi Chizi Chunging in Forum 2000 Shie, Lingtek Niton Tepse Koti Wo, Ganato Veslav Havel Domi Toptan Chedun Doling Sheba Tsoyapatan, Doling to Pemitizuki Pande Sigyon Bumramba Losan Senge Choaki, Gana Shungi Ledun Chejo Teta Chise Nanse Mebekar, Domi Shize Rawantan Toptan Ka Dore Tseme Tanta Tomi Gimba Mase, Geji Dodan La Yang Teju Ki Shukin Totop Cheshin Yoba Sungipatanta. Ngansu Gyana Gyurju Matangna, Gyana Ki Ngansu Gyurtab Che Shimpani, Sebo Reje, Nyenda Tongshin, Europe Zor Chebe, Gegab Kagi, Nyebar to Gyana Shungi Siju de Tonan Che Gyoba Sungyobre. Either you transform China or China will transform you. So that's the choice we have. So today's panel discussion is as much about saving Tibetan people and Uyghurs and people in Hong Kong and Mongolians. It's more about saving yourself, saving this world. Shenya Pande Sikyon Choki, Gana Shungi Pena, Yupong Yese Leshi Sewa, Latar Chete, Pemi Bumngalha, Nyezu Gurgyo Kanto Chukyabata, Nyezu Leshi Tei, Petan Shak Turkistan Nangi Shungetsu, Rishunda Yusu Komshiso, Zala to Tong Shimpaso, Sungyabre. They overlook the fact that poverty elevation for Uyghur brothers and sisters, the Mongolians and Tibetan, means they are taken to concentration camps, uprooted from their family, their culture, their
neighbors and friends, and they are put in a military drill-like system, so they are essentially Sinicized, made Chinese. Chek Chudin Kekab ki Sinjin Surupa Thamba, Waslav Havel Cho ki Tenden to Lotar Kongzo Nawe Rolling Lerim To, Talen Pande Sikyon Cho Talhendo, Ari Geji Chete Ramasungyo Tsempe Genzi, Nuri Tarkel Cho Ta, Hong Kong to Cheshu Gyuzewa Tajin, Loretta Laula Che Nyamshu Nawe Bre. Pande Pimima Chidul Henzo ne Gyagar Changshar Nagaland nga de Koryu Lenchen Kushap, CM Changcho Kuze Pemba Zopar, Tukso Nandu. Pande Tsokshun Cho ki Tsento ne Piwe Tuksu Tingi na Kushab Chang Cho Tenga Shuga Dharam Salar Pimi Lanamebe Uti Chino Konskemgyun Chimpu Cho Tan Jete Shunyong Yoba Mase Koni Yuri ne Pyodoyin Gyabgyo Nanken Shi Tan Lakbar Tu Nagaland nga de yi Pimi Tsor Tungyur Ramde Kangle Nanken Shi Gimba So Kyo Tu Kongtang Dunji Demge La Pebe Kushab Tamba CM Chang Cho Resada Wengin nga de Kesa Koi Marte Tongsu Chin Yoba Re Kong Tenga Gyagar Yu Shungi Twezo Gome Tumi Yang Nangyong Tu Pemi Dikzuki Wuhan Tohib Nyerim Ledun Soju ne Resa Purbu Chachin Sarkyo Seta Peshin Yobar, Tering Resa Purbu in Sarkyo Seta Pekab, Member Tring Samjo Laki, Dunta Dina Pemita Gata Tukju Repkela Nishi Pobaratu Chung Yokor Song Song. Tarin Dunda Chashana, Tanta Toing Mirim Chugo Pobe Tangdu di Mikata Tukju Repke to Sadi to Jagata Payuninan. Shipra Dinema Shuba in a Jaga Kula, Jaga Nanglola ya. Ani kyu mi kya da sumju so thu tang phayu nang lo sumju so ni do sa di tu jaga nang lo lim ba na Bangalore ne ani tanda mi chik balukupi ne mi truk Dehradun kyu ne mi chik Delhi kyu ne mi ni Hunsur shija ne chik Kollegal shija ne mi chik dineshi lada kyu ne tharin tunda de mi nishu tsani Menbar shija ne mi phimi nga amewo shija ne phimi ni mangot ne mi kupchu khoji Ponda shija ne mi shi che kyaga nanglo la ani mitang jata sumju sotu dos chung desha phayu nanglo la ani thanda Kathmandu re pokra re tige kyuntum be tharin tunda tenal mi sumju soni dos sin chung desha shue Chir Thabar Pemitan Tungya Sumla Nishi Po Yabta, Tei Kone Pemitan Shipya Chu Soju Che Shimba, Mitan Niga Tunju Tunju Take Simba, Tagnashi, Pemitan Chubdu, Tetron Sukyobe Nezu Tundu. Taringi Sangyu Lerim Dizamin Diga Peking Intini Kyangsing Shuwe Lerim Kachazang Sham Gitazi To Sikyu Yobe Tedyon Koncha Naruna.